Semora senyum dinaju Paci Lutfi Ida kendel antos saki ambeki Kak Mas ngereng dinaju tak ape saan Dente aki antos aki ngereng dinaju Apolonge pas aja cara Cilutfi Kare adente pacekak cenci Kenang lereng genteng peker cek jemper iya 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 oh ya iya iya Niko Cilutfi pasen kagetok tata lele cecer bagus yuk Bang Willy setelana ben sarung oke mulai dulu bulang batik sing mahal cek terus monggo cek gerong Haji Lutfi yuk Haji Romla Haji Lutfi Ibu Haji Romla Kare aja tak kira ngalak sama marga engan kajen Cina batik biru salaki anyar arkanata kose rasa tak kuat dalam mati cek gerong setelana laban sarong wak Cilutfi matam beganteng tomak dika eka polong Wa Ibrahim sorotoron abekelanan di kampung amare seting bula kapolong paste dunga ring laki make dedena roa hikmah sorotoron abekelana Pak Haji Lutfi cepina bule kareka polong
kula tak mencara ruang hikmah esoro ongke niku cakna beri pese halo coro ojak eka gila monejat nisar jangan pose. Duh, Tinaju, Sanawati, Beda apa paman? pona pana panjenengan ya bezeki mak rekong rasana tak nyaman ngakan siang ben malemna apa saya pikir panjenengan Tinaju. Seepek kere sengkok paman siang malam Engki. cuma Haji Lutfi padang pei salerana paman. Oh, petian na panjenengan posang da orang laki si anya mah Haji Lutfi Tinaju. Iya paman. Tade eka dinto ke ruang budaya karaton. Bodo paman. Tade kok. Bodo ku paman. Tade kok. Kak Emas Haji Lutfi panikaan ponaka emas bakal epon pancinengan Kak Emas Duh. toroti ring laki. Barem mamon tapeng sorat Tinaju Sanawati. Tapeng ser rasana ate Kak Emas. Kak Emas bila engak karo benah ring laki. Bu, aku yang Padang pei salerana Kak Emas sip. ngalembek pei nang mata ring laki. Emot na Toroti Tinaju. bona Kak Emas. Gusti Haji Lutfi tade eka dinto kok. Akalampi banana batik Kak Emas sareng ngarese biru Lutfi Kak Emas. Ngurwa sutra Cina sutra Bu, diri sidang Ada tau. kipakun edon teh karelong polong ni serongku Kak Emas. Bu, diri curan lakon ngiram. Panika anak bekal epon ring laki. Bekal epon Lutfi panjenengan Kak Emas. Bu, leserna ka Tinaju cek rengkol sengaja orangnya. Ngalembak pei salerana Kak Emas padang pei ning mata Lutfi Pak Haji sapa Ahmad. orang tak gila Penderitaan tak gila Kak Emas Cek. nangale salerana ring genteng Canda pisan lake maampon ngiram. Pak ajak najukan tak katikanan. tak kuat rasana ate jamat mun tak apolo ngalaban Ci Lutfi ring genteng Disendawi jukan pon ngiram. Seekor tak bisa lagi lagi. tak teka pangeran selon corak kaki ke jamus Kak Sukra corak kaki Kak Musasro Nilak ke jamus tantanat ratan mulai liwadet. Ika gila Kak Emas Ci Lutfi kapan jenengan setong Kak Emas Eka posang siang ben malam robena padang pei ring laki ireng puna Kak Emas tak nyisir kau ring ngamik kula nyisir kata mukunnya Panjenengan posang juga Tinaju. iya paman kok terlalu laki-laki ya paman
mak pasekan wana na orang Walagi Haji Lutfi paman. ikan dua na Tek 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 monyina bukong asik nira biru untuk nakoning sayang iya jet panjenengan setong Mbah Yu mulai dulu kita ikening jaman Mbah Yu pon marengeren Nura aswan dari kon pocu